Tagaste. Ipanalangin mo kami. Isusunod tapong tao, Piyata Helen Mingbul, King of Fiestano, April 22. Camarero, Brother Eric Consaman, May Sasmuan ng Pampanga. Piyata Helen Mingbul, panalangin mo kami. Ing susunod po karosa, yabing Beata Veronica de Velasco, Santa Monica, Lubao. Beata Veronica de Velasco. Ipanalangin mo kami. Beato Pedro de Zuniga, ng unang kurang paroko ng parokya ng Susuan at Pula. Ingayang kapiestan, August 19, King Camarero, yapi ni Brother Francis Laksa, Lingkotwa, Pampanga. Beato Pedro de Zuniga, Ipanalangin mo kami. Isusunod po, San Maximo de Gapsca, Ing susunod a karosa, yabing San Bonifacio de Gapsa. Ing kayang kapiestan, August 26. Ing Camarero, yabing ni Brother Renji Amaro ng Guagua, Pampanga. San Bonifacio de Gapsa. ipanalangin mo kami. Santa Magdalena de Nagasaki. Ngayong kapiesta, October 20, King Camarero, yapi ni Brother Jean Caibansil, Santa Magdalena de Nagasaki. Ipanalangin mo kami. San Guillermo de Catina, Metong Ermitaño at Penitente. San Guillermo de Menado, Metong Ermitaño at Penitente. Ipagpestana po May 28. Camarero, Haro Estrella Reyes, Ning Barangay Santa Monica, Lubao. Ing susunod a karosa, Ing San Juan de Sahago. Kapiestan, June 12. Ing Camarero, yabi ni Brother Michael Nicdao ng Barangay Santa Monica, Lubao. San Juan de Sahagon. Ipanalangin mo kami. Santa Clara de Montefalco. Patulunador en Dexikit Puso. Ikayang kapiestan, August 17. King Camarero, yapi ni Brother Joshua Bansil Sandalang, ning Barangay Santa Monica, Lubao. Santa Clara de Montefalco, Ipanalangin mo kami. Santo Tomas de Villanueva, Metong Obispong Agustino, at kilala Kinkeyang Charity Works. Inke Festana po, September 22. Camarero, Almo Montevidor and Family, Ning Santa Monica, Lubao. Santo Tomas de Villanueva, Ipanalangin mo kami. Ing susunod po, Santa Rita de Casia, patulunan ng imposibleng bagay ang ipanilalan. Ing kayang kapiestan, May 22. Impong Camarero, Brother Irwin Pelayo ng Barangay Santa Monica, Lubao. Santa Rita de Casia, ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, patulunan
patulunan daling sa pulang kaladwa king purgatorio. Ing kayang kafiestan, September 10. Ing kamarero, yapi ni Brother Charlon Carlos and family ning Santa Monica, Lubao. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin po kami. San Agustin de Hipona, Obispo Dr. ng Santa Iglesia, Fundador ni Orden Augustinian, King Kafiestana po August 28, Camarero, Sister Teresita Alvarado Tanan, San Agustin de Hipona, Ipanalangin mo kami. Ing Camarero na po, Sister Teresita Alvarado Tanan. Impong susunod a karoza, ing karoza ng Santa Monica de Tagaste. Santa Monica Camarero, yaping ni Brother Romy D. Dizon, ning Santa Rita, Pampanga. Santa Monica de Tagaste, Ipanalangin po kami. ngayon mungkakano karing patulunan daling bawat barangay asasakupan ng piyakatabong parokya. Ito munang patulunan daling barangay sa Catalina, yapit isang Catalina ng Alexandria. Ing kayang kafiestan, November 25. Santa Catalina ng Alexandria, Ipanalangin. Patulunan ng Barangay Santa Barbara, Ipagkestana po, December 4. Santa Barbara, ipanalangin mo pa. Ing susunod kong karosa, yaping San Juan de Sahagor, patulunan ng Barangay San Juan. Ing kayang kafiesta,